والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغنو مارمو ودقا كوني الإسلام أغن كوين كينغني أرجانا لم كوين دنا كين دنگي هلا إن شاء الله إبارو كويدو إيرو فيلين كفونة يو قال كل حال wana daga mo be gam patanta mu'minin ke wakat suwana khairinya simmana na khairin qagol le nyara muru wala kanu kitabe je polenki me wada al halan yo na korosi do hadam mo mbatenga yo hakebe sugante kitana sunta wala inshallah khasatan honnan qayu kitabu kun hagarangi kun wakil sugun hayre kitabu kana ta dum manime e funnan qayu nya bana ana haniya kamma mutun benu ga kharangene mudum nuku be ga kharange kundo inna hancha gane katti o waginu ko ayo di su ko man to be no kharale mo kharale mangana matini bane khara na famu araw kitabu man mi kharangu dinan angana kita kharam mo ngona ken kharangu dinan anta ko nan da tele ga khidu ko alhamdulillah idi kharan nan dangi rubama mi o digamu yo ko so ni ga gane gadi ko nan ko toy me ko be aginde ko ken ko tam mudarrasa yani wona kharangu dinan men ga on tan nan to sel su kharangu dinan ken ko tawas he to agun kallan ka hun kamma na hogebe ko wadi ado kubun gona golli Allah subhanahu wa ta'ala danga hibe gana Allah no kunu ora hogebe ko kalli yo lenki alhamdulillah o gara no gobe utu kenni makanatul ulama to anu nahabe giya ado sigira khore be giya mujtama no gondi ona masala kinga mara Allah subhanahu wa ta'ala mera garadi be ke tuanunga angaba qur'an no gon menga magaranda temunu delenu tumime kawmo me nan safekin kamma irtijaliyan kuro osuna nafate wala tunan dija wala kuro habire me kamma anga du wati woni mujtama ke no gondi qimatul ulama kendi sa sheikh abdul fattah abdul qudda ala kitab intaha kamma qimatul ulama عفوا خيمة الزمن خيمة الزمن على كل حال و عوسنا توانو كوني خبارين كم بسيرسري خيمة الزمن يعني نونغا موغارا مي توانو كتاب نونغا خاصة إيغاسي هنا توانو خبارين كم أنتني من دون ميران تاني كلا جلي وقت دانجنت ابن عبد البر خلينا نونا نانكي حالكم واصلة نبرودي كام كم هو كبر الكتاب إنشاء كمالا أنتاسكو باتن نقول أنتني من وقاسا كاتيا من قبل نكيب كوتا tuagu alla gare kin sen so na hokore kinanga o kay megatu mo o ha bite nyaari kundu tuanu ko no futun no bogu bite ken gondi delle hana be gano wogare wutu tuagu kin den kamma komi wakati wonno dai ku debat non ti jana ka dirasat akademiya kem pal lengana tuanu man huwa ulama luqatan wa istilahatan ifukan anna likinga luqatan wa istilahan aw shar'an tuano ngadi khiri kebe me tanta ba kontor no ken no tuagu qima be gay makanatul ulama tuano be tuano na hab place be gi maga kaw ken gondi o manzilati mo adi i place nka o mujtama ken gondi dalil awwal amara Allah azza wa jalla bi ta'atihim amara Allah azza wa jalla bi ta'atihim tuwano hana nga Allah do nyaamariya nanti tuwano ngoni batu يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آتوا الله وآتوا رسوله وأولي الأمر منكم سورة النساء آية تنكرغلو كم ولا يرفاي وايو هتنانتي غاغران هاد سيدو غاس دو باتيغا يغبا لا تخران نون الحمد لله وكو واي ولت نو سيكي كمان مي حق لا نيان جلي توانو نا كوني توانو غباك كيبي kebe ga kijandi na nga makendoro ado khafun tu amban me ngana nanti vraiment to agun ko ni kaga bakka kebe ga kijandi nga sere khore nyen awose delle faare ngar sallallahu alaihi wasallam nanti al ulama'u warathatul anbiya tuwanu nyanda da binyum kay ima gore khayima dinar he dirham he wartina erohe dollar he sefa he me de man khay inma warathu madha al ilma ila tuwa ko khay ken tuwago nama wala kote nga ta'lim al muta'allim kitabe ken lan tatini aw nasu ken qoli
nanta ko kappa kitabe ke me araw ni ke be tahqiq ke diga me dikenga nanti anaw diga me ke me no kane nanti sere suna tuwanon doro sere suwana tuwanon doro gellan ke nyime ga tuwanay su alle me nga tuwanay alle me nga tuwanay su anki sabana nga tuwanay daga nani ina tuwanon doro kenni fu khore sere sugar nan kono tuwanon doro inda hal sunna wal jamaa ikunta tuwanon doro no nanti ko ona jujuda ran la inma haqqi yanu har bare musuka haqqu yani alla gadi sigi doli i khana tuwanu kuna me kumpa ko andi doro sele bana tuwanan pakkel logoni anda allah subhanahu wa ta'ala nabi me ken haqqi ke be ken alla gadi ke be andi ken pakkel logondi nan caagi khali allah subhanahu wa ta'ala khay me faari ke khana khi man yan khadi bawno delle ni hayki allah subhanahu wa ta'ala imati ya ayyuhal ladina amanu abdullah bin mas'ud atigana tan ya ayyuhal ladina amanu ken noko annan tan kesedi afwan ya ayyuhal ladina kana tan nan tan kesedi parce que ho hinu wona adu ko imma golle go ni koni agana de badar janna le gara batenga imma kute hono ma kute nyana kana to kono su angara an kisni jahannama allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu yemu ko xaga to ngondi ati allah qad allah subhanahu wa ta'ala batu qad allah subhanahu wa ta'ala batu allah garo nyama dan to allah batu onan caagene man dabari wati wa rasula qad khayfanan qabatu khayfanan bateni man allah bateni man allah subhanahu wa ta'ala batte an allah banan kahu an ma khayla likai illa anna ma kana allah subhanahu wa ta'ala ho التي وعبد الله ولا تشرك به شيئا توانون تدان نكره كبه غريره نكره كبه غريره اغناري نحا يمبل وبين نفي يمبل للعموم التي قال الله بدو ولا تشرك به شيئا فإنسو اذا الله ندبتي يا بدا الله رهو من الله سبحانه وتعالى بدو ابانه kenga anda allah subhanahu wa ta'ala agada nyamur kebe anda tono anda dabari agada ka bakebe anda kan tono anda allah subhanahu wa ta'ala anda botu nalla banan kawu igala tandanga o igala tuwanu ro ko mo nanti igala tandanga at-tauhid huwa ifradullah madha bil ibada sele begnati iki wallahu subhanahu wa ta'ala batta me inta bare batta anke allah subhanahu wa ta'ala gara tauhid be ko murama tauhid uluhiyya kebe ko murama amma dabari mala budda anglati allah gati khalibatu ana di bana antar ido hoy illa ni qari faran qari aga to faran batu mala budda faran nyamal khanne annan to kilo kinya batten khallenki anglati faran ti bana sallallahu alaihi wasallam yogo na kusati nkismati yogo na tin kokoti faran gati allah gati ona atokdo ona wardo allah batu ona faran batu sikandinga ati wa ulil amri minkum ado khafinu nga kubunu makh madugo tade khafinu nga kubunu man khay manko keno xukundu wa qad ikhtalafa al mufassirun fi uli al amri minhum ala aqwal tuwanu nde mesori kan tuwanu kubunu nga qur'ana mutaqassisuna bi tafsir al qur'an kunde mesori yogonunti uli al amri minkum kunti manini hum salatin it kunti maranu nyani tunga nyugo kunyani aro serebe no sembe giti sembe goldun gonu hillani gumunti wa qila hum ahli al-ilm yogo hillani tu gumunti tuwanu dun gonu yani Allah ga tuwati Allah wa ati rasula wa ulil amri minkum kada tuwanu dun gonu yere itano tuwanu dun gonu yani ora digamu hilli kita yere oti yogo ni tunga nyugo nyani yogo ni tuwanu yani digan cikani ngari ni kunti madini Abdullah ibn Abbas ona say katay أدقى من قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أهل الفقه والدين وأهل الطاعة الله الدين الذين يعلمون الناس معنى دينهم الذين يعلمون الناس معنى دينهم سيربي كوبنو يقول لنا وولي الأمر منكم سيربي نو فقه دون كونو غني دين دون كونو غني batana dun konu gani ti dina nga igasta ga nasonon ka tuindi idina kewre ima kan beken bare de wa ya'murunahum bil ma'ruf wa yanhaunahum
عن المنكر إنا ساقني نعمرت بنيا تي هو غني في سرنا الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر il faut que suran kite mujtama ke no gondi ka ho ke no gondi iga khirin ni kata Allah ke dinay kun choro gana ni ga mujtama ke no gondi ga ka ho ke no gondi tigi mang tu inte heti anyana kammo anyana ka ho ke bonnuwa ikun ka iworunu i haqqeke faru sallallahu alaihi wasallam ati ballighu anni walau aya kala ki yande hada ya aya bane tuano ko kem pakke kinyani wo kem kinyani me gillagana yikunga kinyani de akunga di qimatu so be iga ka hobe kunga di qimatu ikun qoli de gallen kinyani me ko munu ganti qimatu o kun nyana kammo mujtama ke ka hoke abonno agana bono anta jamu sarna oy mena hayta majarona onan chekin kam فأوجب الله سبحانه وتعالى طاعتهم الله سبحانه وتعالى على عباده الله لا توانو كنت ننتقل توانو كنت كان نمبر كنت كم مرة كهذا إغنات الله تفارنتي ننتقل دي باتنا الله لكن وجب الكمون كما ورفع بنتي جاغا توارونغا جلد كوبو نيجا كي يندلو يسير خورونيا هران داني إيجا ترني تارونيا haran danyi yiran qoro gantiya wada famu nanti tuwanu dungono Allah subhanahu wa ta'ala men tola tokkiro ike Allah subhanahu wa ta'ala batu wana faren batu sallallahu alaihi wasallam wati faren ka batten pet nan daga siya kaburu ngawbe nanti na homuru faren ai faren ga nyamari kebe anna litkenye wama ataakum rasul fakhuduhu ma nahakum anhu fantahu faren ga nyamari hohoy ona litai osen kemba kaga dokka ba ho ne ken to on lew 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 ida wona fam nanti kutuwanu be nugo kane kun yo ko ngon nanti imam yo diga be ke dambe kati imam Muhammad ibn Hanbal nanti luhumul ulama masmuma nanti tuwano itiu posne nyane sere sugadi anna nu tanga bakka tuwano gelanga nanti iqanna anga nanti dorno maga nene ngara di batenga anga nene ngara di batenga su harana khissa ke digame ga kama bal ama kebe ga kitame wan kitan khalenki angaba anna serenya golnya la khasun tay akinga na taw gilgila ga dagiri ana tuwanu ko kama kusin gumu ku kufuna gumu kuno depi gumu la ilaha illallah hay digame ga ko digame be ga fale ke ga dina be kama me yakenta bawna Allah wali nunya nan ke Allah wali nunya haga jangana angana ando Allah woni khagana tan kunya saboter so Allah subhanahu wa ta'ala me ko ga hadisin qudsi no ko ngobe Allah na geri ke sinando Allah imana aga sinando Allah na kata kinke nanke ko bar moronte idan otwano wana tunanti qima nyaniya o imbe ga qima kinya ko qima kinya kumun khaga haro halle kuna tunanti jaga o ga ko be di vraiment ku twano ndor mais ummato be ga ni twano mutu ni hita fubali no nyadi lampa agana yang kita nukon anga di bitan nukon ako sa lampa ka utna fit tampa nita ka lampa kayo ante tanda ko sasa nukon mangkanda ko ora kumun nukon di mangkanda ko ora sama kun mallan nukon di inang kinyi idan tuwanu nga ona magi kibaran to ko halle ke Abdullah ibn Abbas rek digame ko Imam Tabari ndaw to aya tafsir nukon di ado Ibn Mundhir ado Abi Hatim ndaw ku digamu tu nunya wa qila digan cikandi yonti hiya ammatu fi ahli قدرتي واهل العلم فطاعتهم جميعا واجبة في طاعة الله anda wari dikampala dungondi tunganyu gunyani hillani dungondi tuwaro dungoyani sikani dungondi tinro tuwaro ntwai gadi ho ni tuwaro nyai ha mana tuwaro sembe gada se katu gangi gada tuwaro kono gondi kumbati en nan tokiro kumbatenga ken wajibi nyaw kam qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala angana kati fallaka su anga nyino جزاهم الله عنا خير الجزاء أنغرا فنسو أنغا نينو فنسو أنغرا أنغا نينو هذا مانيكو كي تفسيرنا أتل أولي الأمر غني كبي أصحاب الأمر وهم الذين يعمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام فيه فلهذا كان أولي الأمر صنفين العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الله أكبر ابن تيمية لك ديغام ترينغا ديغان كلامون ati
ihillu sa ko man dere digame gede irati umara unu la worono parce que kenno ko kundu awa sene gebe dagara haran daje wonde o shababu non day masala no ko me hutunu umara unu qibare esi worono min torono di worono di min qawla la kam bat worono la bat idi batte ngay gana hibe gayta Allah kute ngana wonta kapiya kenga de akam umara unu gabe umara unu belu intabatu intabitu kafira hum golle ga kenya runo naka o wati kende parce que ko a wa shababu no boge bekitana o gona tokkinde manke mbatenga ona ma tokkinde Allah kuteyde ona tokkinde batenga kebe gani Allah gamulla agana rti kebe hibe Allah kata ko sikka kania aken kin koy ngi anan ken ba ayi il faut ko o jamanu ko o mustamanu ko ita hunta ta hikama jamanu be le islam ba ngi har sai ga inna salama on kamma hanan da jomoti hoburen torbe meede hinu ku kini idun ko nyai hinu ngana sai katti dun ko ngasu hinga sirono agana isa nandi ka homo maka khasatan qul lujna khibare gana rete wala kini katti ya ina fatwa nya kama ube ina dirasa ido resultat be gana bugina kini mujtama nga wallahi o mujtama ke wasiro menge bana nati nalagi ndiga me mutu ngela ntahari fil mad maka fil amr no ngala fil mudar illa di bakamed ngela nanti ngela fatwa nya soron kama ke mujtama wasiro no bo hini ko ngunari khasatan nawazil lu ngananka kunnan ko nan kini ahlul ilmi nyai to anu dun kono ido kebe kana bon katoy hada kana hutunde ya Allah ya poroma ongo anga ba ku kadame ni hutunde kam to anu kon ko to na ta ne kebe dirasa na bagandi na kini isen kempa i duro ko ten kempa anga bor sahabo gemme mi aga ne nanti ho kana se kebe kana lingi be daga tan nako kene na mushkila idan ibn taymiya kana kebe ko da akentia kene do tuwanu no imman ko joy ati wa idha salahu salaha an-nasu gelli tuwanu ngasiro imman ko nasiro su hada man mun josiro no gelli tuwanu ngana bono hada man mun kutu imman ko kun ka bono hada man mun kutu ka bono kena ramun chukana ngati ati deren chapu mana sappe be garu ni gande ga gali ngoni ati man xam won sappe ngana bono igande ntono kam ko diga meke ko mana nyala batte mana tuwano mbe gani tuwano nga ku ngana bono ku munu gi halle ku jiro kam igan tasiro ina ora famu nanti kima be ga tuwano ngata kima hana nga wala hibe delle hana nanti Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati Allah wa rasula wa ulil amri minkum kana Allah batu kana faare batu kana sage imman ko benu ga kamori imman ko di fatam panci oti tuwano yogonti marano kwani kam marano ni marano benu ga sikki Allah kallen kamma hada kana yiran tasu kitina su kamma kayi ko heti kafir no gelli kem baati ko na yiketa ona tokki di batenga me Allah kuten no ko sikki kale ndi ken sikki kale kem pet nandi gebanda ga kenya il faut ko nya tuwano dun ko nya sikki kale ken di bane ahilandiga nanti tuwanu qadi delli hilandi be galo nanti anna Allah subhanahu awjaba rujua ilayhim wa su'aluhum amma ashkala anna Allah subhanahu awjaba rujua ilayhim wa su'aluhum amma ashkala Allah da wajibi ndo kamma serasu gani tuwa angani kharalle majayba manga de kebetu Allah da wajibi ndo kamma onan caagi kattiya kebe gana nyakamu ma iskal be gono kita dina nogondi onan caagi katti tuwanu bawno Allah subhanahu wa ta'ala fasala ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kana tuwanu dun kontir ni khara ni hakan kebetu tuwanu dun ko oyan qawni onan qawni ya tir ndo kan kebetu akonu tuwanu dun kono tuwanu dun kono Allah ga tolo tuwanu dun ko kono ni yere awasa ga kati tuwanu ku tenga mere kene ta ko no dinan tuwanu nyai dinan tuwanu oni tirndo kan tekebetu seratu watte kan kita anga urun kat ni wana be ken docteur ngane docteur nyani tenkin nga aga njarna tuwanu kanu ha docteur nu on cari katti ino jara farmas amasi kahu hospital masigi kahu asigiro mano ko batel dinan ka tuwanu nganke magane ko nyina awasa de ko tirni ni tuwanu tege magane mi ay mekka tuwanu ko den paranta tirni
ay meka soron kawante drum nga nyomni kati tuana kebe anta tirni agane kay ken mushkila ya kenta keri sirtini idan kenyani delle hilani be galo nanti tuano khali ambassadeur nu ngoro Allah subhanahu wa ta'ala naka hibe kana nya non chagi katiya ina bugu medina kilo o ma kende barisu on ta tumana bawna Allah subhanahu wa ta'ala de fasala ahla dhikri in kuntum la ta'lamun qala tuano dun kontirni kebe khagala khagala tatu سورة الأنبياء قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم كي آية بيقولوا الله كتي فصل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الشيخ سعدي انتباني أتي كي آية سلوغة مكما أكا كيف كنت جاكيندين يعني كتي توانو جاكيندين يعني كتي توانو الله سبحانه وتعالى توانو جاكي بكا سبحانه كنتم يالون kero ngri sey gore kenya ko ati awose sereda nga gijin katte alla gadi be wor jaga tuwana ka kundi ga musu ko ni nende maniya na tuwano qima magadi me tuwano qadara sigina dikudi tuwano ay tuwano ngametu ka aganya mo usuli fawqa kulli dhi ilmin alim tuwano su kana tuwano wankare me o ka bunne kebe kota tuwano ku qima na tuita tuwane khabe gakkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah kan na ngani agana har kudunde bari igana kirta wasa ga katte awasa ga katte Allah khalleke ani khalleke wara ana dunge nanti gar angare kebe ko to ngunya me ko balle kebe ko to wanu ko khimana ntu hina sadine ke diga me kundu keni diga kallangunte na koy nanti tuwahu Allah ga warje gibe Allah ga ribe warje ga tuwahu nga an kam ga yebebe tuwana kan kana an cigiran tuwan ta tuwana ta kana war biran tuwa ai tuwana an ta kana war biran tuwa anna tuwahu ke doro tunga kebe to anke or jagan ki soro wonde muruti na bolo ko dakita anke khala be kita an kana doro angana doro so Allah subhanahu wa ta'ala wa barke no to anke no gon aw gini gelli hisi kandi be gaga nunga agadi do tuwano nkallanga nka mbatenga mina ko i place mbatenga daraje be gado ke mbatenga nanti anna Allah subhanahu wa ta'ala qazzama qadrahum alla tuwano ku adi isigira ge ada kendro باور الله سبحانه وتعالى شهد الله سبحانه وتعالى يمسره أسير مريم أنه ننتي لا إله إلا هو ننتي بتي كمان سنتون توني مكمّا إلا الله كانت الله سبحانه وتعالى قال لك الله سبحانه وتعالى كسير كينا أما كان بيبانه والملائكة ملائكة نقصير ننتي بتي كمان سنتون توني مكمّا الله سبحانه وتعالى وأولي العلم أنا توانو دونكونون قاسير نانتي باتي كمان سودا توني مكما الله سبحانه وتعالى قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى كيف سيجنتي قد كمون يمكن يلا إلا لنا تلمون تاعون قد نما الله تلمون تيان الله كنا سلبي على الجنة على لون تمانية إهنة أكنا سلبي على جهنم أما لو جهنم نانتي على لون تلمون تاعون وده فهم نانتي awase alla ni mem ma on kuto nanti ike mesere du nanti bati kamana suntono tongu kama Allah subhanahu wa ta'ala gehe malaka nun karan cede gadi nanti bati kamana suntono tongu kama Allah subhanahu wa ta'ala gehe sikandi alla na tuano dun konun kai nanti kun qasere nanti bati kamana suntono tongu ni kama Allah subhanahu wa ta'ala gehe qaiman bil qist Allah subhanahu wa ta'ala be gadi sikale ti mane bil qisti komo ku telongon tawo tu komo ku su barenga ifinu ni leilande لا إله إلا هو باتي كمان سنتون توني مكما كانت الله سبحانه وتعالى العزيز الله أن تونك خلبون دنا تونك درنا الله الحكيم الله أن تونك يا غير هو نو بيا قانو الحكيم الله أن تونك يا غير هو نو بيا قانو كيا يكون سورة العالم مران نو هنا أتاني بيا غانو غادي الله سبحانه وتعالى كذا أكيد توانو كيسوا القرآن عيوني أن الله عز وجل نفع التسوية بين العلماء وغيرهم الله سبحانه وتعالى قتل الدنيا يمنه نتوانو إلي تنا نكون يكون دمي نيكن دمي الله سبحانه وتعالى على كين قطع يالا أوكو بنو يمي أورو توانو كوكا بيرن أوكين توان ننتي توانو ندو توان بالي انتبانا Allah subhanahu wa ta'ala kada khatan nenya nanti tuanu tuambal tabana
kem bagati kan to ana hallo ke golle no gondi to ana be kaga sikki aga soro nya khilli kati Allah kutenga aga bangene ti Allah kutenga ke tarbe ke golle no gondi parce que ando ko mon tago kati Allah subhanahu wa ta'ala allati qul muhammadan kan anti hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ki jabinde gano ku bonu ga Allah subhanahu wa ta'ala tu nan cigi abati yen kamma ti tawhiduma ti sunnanga na hilla kapen to gono na bid'a to gono igara kebe gara iga gollitay igara soro nya marti khairin gollenga ni kabaka kutey gollenga yala kudo kubenu hari gana duna sukhara iganta kan Allah subhanahu wa ta'ala imbana ba ai intaban shaytan akhra huntenyan shaytan akhra huntenyan manda shaytan khallen boguno manda atwa uke na daraja nyan kandi kawrun tawu dundirahu to ana golle kome angana ndu mayanka faadila ke sallallahu alaihi wasallam ati ma tawada abdul lillahi illa rafa'ahu Allah kome sumi du mayanka Allah subhanahu wa ta'ala daga ganta dal gara ngulu to ana angana ndu mayanka hari sene be ngana katta ngana ntiido na nyakana agana bulana nyagundi anta yaguna kota kubinu hatta hunena kunu ubinu hatta hunena kunu sere sumar to agumuru baraji mure nyanta kembale kunto ko khagma mamu me baraji mure nyani tagu cheke ko imbe gatu ko ga hadith al-qudsi no ko malaka en kunda ri kada no khbaru ko Allah subhanahu wa ta'ala ga igono ni kedi kundu alla ga yam kono sumaka ken khair ko nyay ha shaytan fanka hore o ko re kate tare ko to programme ke ora kitabe ke ora mania parce que shababu no ya hajunai kitabe khagana jo pampalle kitabe ngana jo pampalle anta na hasu kitane to ando kina ko wara mo ke kitabe ko ni dulo ko to nday jopene gilang makat na su kitu ajo barun ko ni ana nyanjonde ke Allah subhanahu wa ta'ala ko ngora nanti hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun oy mele ken jabina ona ken kilo no kan kholle no ona nyalo Allah kan nana nya kholle no selbe Allah subhanahu wa ta'ala angara Allah subhanahu wa ta'ala batu angara Allah subhanahu wa ta'ala tu nan caga nan kare wallahi selbe kan Allah subhanahu wa ta'ala tu amma gayle kan nay anke junubun do sele kute junubun tabana fadina ko rasul hadith no nan tilaga man ko moyo ko worin yuno no jahannaba igono no jahannaba no lamu ko ambaka no lamu ko iga yorini jahannaba no ko harenga yorini tonte ko aliyadu billah Allah rokise ko mo be no ganyi wajuru duna ganyi wala kille kunne be konko kate nan ti isi karsa hedike ay minati yo yali ke inati mande ke sababu andu lamu ko go iga tiri bene kundu manda sababu anga taka kebe kuma atini ngega nyike duna no gondi nyangolle adin chefe xanne yo ko kamundo nyenga bobe ngani tin soro ndax ba ke de bari ngey me o de barne ngani tin soro ndax ba ke ko nyime ko kenya nya sababu lo jahannaba do ke banene ndugulum ko bogi ga tiri mbere jahannaba imbe no gondi o fare nga tiri mbere itonte ngo wala ro kisikeno idan tuana nganga na fonnetu annasi Allah subhanahu wa ta'ala gingun kamma angana sika Allah subhanahu wa ta'ala gingun kamma Allah subhanahu wa ta'ala wa an sabatin dike tuwa gono goni sere anta soto abutine ke daga kinanga Allah barke no nano goni idan oro nyina ji tuwanu qadi delle ngono nanti tuwanu ndo tuwanu taranta bana delle na tandi ngano e karagane afwan Allah subhanahu wa ta'ala ti agara ken ko tuwanu tuwanu no goni ken mane annahum ahlul fiqh ahlul fahmi anillahi azza wa jalla tuwanu dum ko nyani fama no ngana Allah khbaru ko te ga famu anda sanaya nyini kundu angana tara arjanna wono ati arjanna latu angana tara jahannam wono ati jahannam latu angana ti kammu la arso kammu no ati kentoro kenya na kamanga malaka no khbaru ko anta sakai kun ka minumul ghaibiyya kun ni fi man kan ko khbaru tu yani Allah subhanahu wa ta'ala ro khbari o ganan qawna nduye nanti kengono faringo do khibari onan qawna nduye nanti kungono men na sananya ni adinka
ana limna mucina ni bucina ngana Allah subhanahu wa ta'ala sa mesra dinga fate fofu mamanka me ngana ke ngota na ko sa anta sakal mani parce que akem bede ahlul fahm afa famu entama Allah subhanahu wa ta'ala kenya ko ati wa tilka al amthalu kuma salal binu hay kunde nadribuha lin nasi ona katta soro nyaada salal binu kam toroni hakli ga kubinwa angana hay qur'ana masala ngi bagati de masala ngi bagati de siangi khibaran ko ni silme khibaran ko ni agge be kayo gonu ada sama bela jalan khibaran ko yogo nu kunna simra kana ken kota masala ke katiti nanti ko hi kundu nyai gele kem bakati solon bagat lenki igara tunanti fa Allah subhanahu wa ta'ala ho Qur'an no gondi tongu nyani farin ka sallallahu alaihi wasallam aga hindu ko ngona nanti tongu nyani farin ko sallallahu alaihi wasallam nanto dai sakka wanda ya saka farin ko sallallahu alaihi wasallam nanto dai saka wannan to to karate nyai sunna yarsa farin ko sallallahu alaihi wasallam nanti siangi ngrawro gello du banambe igande no gondi ku hay kun hadisu nyani me hajara ni nanto to dum baytu amutu ken ko ya nanti gelli siangi ngrawro du banambe igande no gondi ona jubi ona bagandona iga on siangi ke igande ona igande ke iga bawna ngabanta kampe ke ga xene tay anu watte ñaaro no kenga me kampe ke be ga kampa bana ke kenga angane ken jubalita awate ke aw qosom mana awa ba ankarni kem koni ujine ro komona ati agbe nyani yoti ko hadisu raja docteur agum hadisu kem koni ujine komona ati ro fosi ne ikum bande kenga lenkia sallallahu alaihi wasallam atona minni ona ma jinta ora xew xude ona bagora xew tanu sikki gelo ma ho wona ko kay ikum bare kentu lenkia nan jaga serenga fufe ke be nyana jinga nanti kenga watenya ni kunde kentu lenkia alors que faran kala ke sallallahu alaihi wasallam anna ma no ko baka buru ikum ba kuntu tun lenkia faran no kusu ko sallallahu alaihi wasallam geli waqti lati wada fa Allah subhanahu wa ta'ala di wama yaqiluha sai rasul anta ke misal lu ga katini sai rasul anta hakle kitare kenga illa al alimun ganta to anu ba Allah ga masalan ko bu katini qur'an no gondi fuwaru nyalla kem pamunu nan Allah subhanahu wa ta'ala anu ke batel me to ambalin ka aranta famu wada famu nanti to awke men dayri ni wona masale o kinere senega na mun lan choko anda man debat ni so gante sire ande kenya mun yiye sire ande jabane lay hada gana yebe ga manya mangara angina ko ndara serebe alla ga wadi jago to awuma kam men na kem pati keta al man debat ni ko fare hadise gille ko sallallahu alaihi wasallam kinga kundu agara tuwana be tuwambale kibaro ko ken no kundu an jikere kana jikenta wuru tuwana no kundu yai Allah ay kena kuna daga taga nakara daga tafamu aken takatini yo hotana muru bawo na so mani kama kunya ni arasikhuna fil ilm kunya tummi tuwa hunno gondi angana ko tay wa famu ken Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu في صحيح البخاري أوتني حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله سرو أنا مثلا من هبدي مبابل لك بكو الله سبحانه وتعالى دعا مكرتي توانو جل وفاهم من توامل لا تفهم أنا أنقذنا هذا سرو مثلا من مثلا من هوي هبه يحق لك راوت قال لك تقول لنا قول سرنا تقول أيوة يقول وجيتو وتنا كي غمرتي توعو كرمبي ولا كذا وتنا كي غمرتي كلاس نقول عملتي توعو كرمبي أنا بلتو أقول ما ونونا قال الله قال رسول كي ما بك ما نتنبأ هو نتنبأ إذن توانا كنا كل ده هذا كنا دلهم كوا تسوقادي هو تلقى كباتو أقوله أنا توانا يقول إنسان عندنا تفسير نبري أنا أتبري هايدي قرطبي ابن كثير سعدي دعنا تفسير كبير أنا سوهاي منيني أنا جيكام كوا كبامي توا أقول يوم تيم مانجيني كم بالله أنت جيكام كوا مانجين نو نانتي بدو بيبي الله أي راوني نيجي ولا كي كم غوي ala sabili misal nkia agir sadi diga meke ko sadi ke madalla gella kana yaro ko gama bire o xaram ko were ko ngama haraji saudiya araw ni nadina amala
me aken ngara digame ko le ko istidlal nyana tay tafsir no nga ada wutu sira khasum digamu nyani idan tuwani ko khana mo ko no ngai kana tawu يكون قاعد يقول هو يتا نالي تو هو يسرق ما نبكي ببندتي كلا يا اللي انت تقام وايتا هي بنوقع كوني ديقا فاهم انا ما يقول انت نالي تو فايس رق ما نبكي موكو كيف بدي هو انت براجي مودين ولا نانتي ديقام ngana ko ita tuwaru nyana hamu ken ibn kathir akengara kebe ko ke aya kun tafsir nga kun ke aya surat ankabut no yari ati kenya o ma yafhamuhuma ويتدبرها إلا راسخون في العلم المتضلعون عندوري المتضلعون في علم الحديث وكان كون أنت سلبنو إيجيمو إيجا بيرة تتواعونا إيجا مورنتين سلبنو إيجيمو إيجا بيرة تتواعونا نانيتي إذن كون كمانو يانا الله يكوهامونو كرغات تموني غني كبي كن أنهم أهل الخشية توارو نياني كنار دونكي كات الله سبحانه وتعالى قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء او تكي غوتو كي اي كوير اذا كو هينو تومي كو ودو توانو باتيغا كوسون قران ايو نياي نانتي جاغا جاغا توانو بيت سانغي من يغو ني نانا محاضره مو ياده برني انت اي بايو تو ناندي نا توانو قيمان كوي سرو انغو تكي nga ken hoyi anta hona hana inshallah wala la jaga wala butul benuko alla gani yoro ngar jana musoyi alla gani am pojulu hutundu gadi o diga kanno se fe kanundo kinyande mo nga kenno ko to agu